si ɗum feƴƴi Allah daali kullu taami dendanangal ñaameteeji ɗin kana hari ɗi laatike hillan hiɗi daganili bani israila wonande ɓiɓɓe annabi yaquba ɓe wonande bani israil illa ma harrama israilu sowona konko annabi israila ɗum woni konko annabi yaquba harmini kañum tigi tewi harmini ala nafsi e hoore mum min qabili ko adi an tunazzala tawratu tawrata o jippinade tawi dendanangal façon ñaameteeji ɗi no dagani bani israil sowona konko israil harminani hoore mum ɓa nelaɗo jangganiɓe o aya ɓenne oye wona gonga nelaɗo ha e menen annabajo amen ha hande harminali goɗɗum e hoore amen kala ko harmi kon e hoore amen hande ko ɗum woni fayru ko woni kon e nayyi ɗin e danmi ɗin e tewu ngeloɗi e leeɓi ngeloɗi e kosan ngeloɗi ɗum no harmi e hoore amen hande ɗum no harmi lay baba adama aya annabi no wayewti men ɗo wona annabi yaquba on ko harmini ɗum wona gonga ma nelaɗo on sawi Allah daali ɗul awa haalaniɓe Muhammadu faatu awa addebi tawrati tawratare nden awa ɓa on wi na gonga na Israila harmini e hoore mum adde tawrata fatulu ha jangonde ndaren sen yiyata nder ton ko annabi yaquba tawi harmini ɗum e hoore mum in kuntum sollati ko sadiqina ko gonga mo ɓe addali nde Allah daali famani para kala fenɗo ɗo awa alallaliɓe e hoore Allah alkadiba penale min mbaɗde dalika ɓaawo ɗum ɗo fawlayka haray ko ɓen ɗon mo zalimin on ni toñuɓe ɓen ɓolo wi sadakallahu Allah gongi o wolata si wona gonga fattabi o jokke millata ibrahima dina annabi ibrahima kan hanifan ko kaka fewka safi dina ka annabi ibrahima rewri Allah kan naasi ko dina makko ka o jeeyi wama kana ibrahima o nalminal mushrikin ko o jeeyaɓe sirkoɓe inna awwala baytin ande arande suudu woodi a waɗanadu linnasi wonande yimɓe ɓen ka ɓe juula ɓe janga ɓe rewa Allah suudu Allah ka juule lalladi ko ndun suudu bi bakkata wondu bakkata mubarakan ndun noon ko waɗandu barki wa hudan ko ndu pewal lil alamina wonande tagorde mi torki Allah wata Allah waru en yahaali juuri ɗen ndun suudu waɗuɗen hajju e umra mi torki Allah yo seeku ka bawgal makko ka yurmede makko o newinana en hajjoygol e ndu suudu waɗa umra e mayru ko ndu ɗo ada darnede e juulirde fof ka ho e leydi ɗo ko ɗum waɗi si wiwɗen e darsu men ɓawoji wonde annabi ibrahima ko o darnitiɗo suudu kaaba wa id yarfau ibrahimul qawaida wa ismailu qala rabbana ko tumande annabi ibrahima annabi ismaila townayno tugale ɗen kaɓe ɓantayno piliyeje ɗen holliɓe taw sibas man on ɗo hari ndu suudu kaaba ndu darnanoma Allah subahana taala rewanoma e mayre ko ndu ada darnede ka hoore leydi ɗo fiki Allah subahana taala o rewe kon ɗum ndu wiiraɓe bakkata ko saabu ko yimɓe ɓen ɓiƴƴodirta kon ka suudu kaaba ɗon e nder wanga gongol woɓɓe wullina woɓɓe mi mana bi bakkata saabu ko yimɓe ɓen wullata ɗon kon on andi albuka'u ko gonɗi ko wullugol albakkata e ma'khudun min albuka'i bakkata ko ƴetta e gonɗi mi mana ko nokkure ka yimɓe ɓen wullata saabu ɓiƴƴodirgol ngol ka wangago ko ɗum waɗi si ɗo wiira bakka nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam watti makka fiino e nder mayru ayatun mandeji bayinatun ɓanginaɗi maqamu ibrahima darorde annabi ibrahima nden no tawa e mandeji ɗin hatta al ana ñalande ka wonɗen ɗo sa wi batte teppe annabi ibrahima no ɓe darorto noon ɓe maha batte teppe ɗen hino waali ɗon yalla naɓu en ɗon yiiren guite men ɗen hara wona e filmu tun o man dakalaw kala natuɗo e mayru kanara o laati ka aminan ko hooliɗo he walillahi kalla waɗani alannasi waɗugol e hoore yimɓe ɓen hijjul bayte hajjoygol ka suudu kaaba man istata'a wonande kala heɓuɗo feere ilahi yagol e mayre sabila lawol waman kafara kala yedduɗo kadi fa inna allaha ande haray Allah ganiyun ko yondiniɗo anil alamina e ga i tagore nden nafirema on goto yedduɗo mo ɗon kanko bude ɓulu ya halal kitabe kono yimɓe defte lima takfurun kon ɗum yeddanton mbi ayatillahi ayaji Allah ɗen wallahu Allah shahidun ko seeditiɗo do alama tamaluna e dow kon ɗo gollude kon ɓolu ya halal kitabe kono yimɓe defte lima tasuddun kon ɗum ɗon sakkanade yimɓe ɓen an sabilillahi ɓantugol lawol dina Allah ka kon ɗum ɗon sakkanade e ɓantugol lawol dina Allah kam man amana on gomɗinɗo dina kan tawa wona hay ɗon ɗaɓɓitana dina kan iwajan o ñaare wantum onolle shuhada ɗon seediti ko dina kan woni gonga sababu nuzul mum koye hoore Ammar e ɗimmol muɗum ɓe woɓɓe goo ɗaɓɓirnoɓe ɓe yeddi dina islam ɓe yalta e muɗum few ɓe addani ɓe argi manji ɓe kanini dina islam no ɓen yaltira Allah jeppini o aya fiyake maɓɓe wamallahu Allah wonaali ɓe wafilin ko yelsindiɗo amma tamaluno kon ɗon gollude kon ya ayyuha alladina amanu kono yo gomɗinɓe in totiu wallahi do si tawi woni on ɗoftike farigan fedde goo
min alladina immorde ɓen utul kitaba okkaɓe defte fillitay yaruddukum ɓe ruttay on ba'da imanikum ɓaawo gomɗinal mongal on gomɗini qur'an on gomɗini muhammadu son ɗoftike dow feddego e maɓɓe ɓe ruttay on kafirin wonton heferaɓe aray ko yen wattu yilli wa kayfa takfuruna ko honno noon suusirton yeddude allah wa antum onon tutulahi no jangede aleykum e dow moɗon ayatullah ayaji allah ɗe ñande o ñande wa fikum no hakkunde mon rasuluhu nelaɗo makko on konno suusirton yeddugol allah wa man ya'tasim billah kala jogitiɗo ka allah holori ka allah faqad hudiyara gomɗi o fewnama ila siratin faade lawol mustaqimin fewgol yallah waɗen fewnaɓe ka allah yallah waɗen jogitiɓe ɓoggol allah ngol dina makko kan shari'aji makko ɗin ya ayuha alladina amanu kono e gomɗinɓe ittaqullaha huule allah haqqa toqatihi no hana hulirede noon wala tamutunna wata on maayi dey illa wa antum sonahara ono muslimuna kon julɓe ɗum ɗo no firi leer be yo taw ka julɗo miniti be ko yo taw ka julɗo a waɗa konngol yaltingol ma islam a golla gollal yaltingol ma islam ko fi honɗum a wiyamata ma wono a julɗo joni noon anda ko e leer hombo koye segon honɗo julde nden arata ɗum no firi yo woni julɓe daiman wa abadan ko ɗum waɗi sinelaɗo maki nokkugo toujours jadde du imanako heyɗintine imanuji mon ɗaalu kayfa no jadde du imanana sahaba ɓen landi nelaɗo konno min heyɗintinirta imanu amen nelaɗo maki qulu la ilaha illallah wiye la ilaha illallah sono kala sintiri enen noon si goɗɗo sintiriɗo e landotomo ko hombo maayi ko honɗum waɗi kede ko paykon uni ka kulluru kako kura jiɗi nangi goɗɗo kako to tappi goɗɗo enen si goɗɗo sintiri ko ɗum landotonen tawile goɗɗo no hani sintirde sono kala ɓuri no wela iman makko on to taw hara himo golli gollal ma himo woli konngol ko welata allah o yalti dina fii kulol wata mayde tawmo ɗon tawa o natal o yalti dina haray kadi o aya ɗo ko goto e ayaje tati yiɗade wona farilla de yiɗade e janggegol e humugol dewgal o yahin en hewtoyamo ka nisa'i allah tawno en o yakade en hewtoyamo ka ahzab allah daali watasimu jogite bi hablillahi ɓoggol allah ngol ɗuni dina allah kan jami an on dendagal yandi wala tafarraqu wota on sirtu allah falaka yo goto selu fof koye jogo ɓoggol dina makko kan par ce que anana woɓɓe no inna e ko goto sortoto e suudu ɗum si intandu ko gonga si goto sortike e suudu si intandu bimana koɓe faala wolude ɓurɓe ɗuɗude ɓen si jogitike hunde ko goto ma ɗiɗo ma yogaɓe ko wiyata jogitata ko nde haray ko kamɓe tampi ko gonga watten yeli kapular ɗo moƴƴa si kuɗɗol gotol sortike e suudu ɗum si intandu kono ngol kuɗol no wawi huɓɓi no yeede yiite nokkugo arta sunna suudu hedditin ɗum ka en famal ɗum haray watten yiɗi ɗon kadi wadukuru jante an to nematallahi nemaji allah aleykum ɗi o waɗi ɗin e dow mum allah nemini e moƴƴa goo o waɗi en ibnu adama mo wawno e waɗude kulle burure ɗen ñemeteje ɗen gertoɗe hirsanteɓe hoɓɓe e bareji cuuneteɗi ka gesa e ñemeteje wuruɗe ka hurgo allah no wawno en wadde sifa ɓeɗo o waɗi en ibnu adama o yilti o waɗi en julɓe ɓe yarata beere fimata cigareti jokkata rewɓe yimɓe walata amude o yilti o timminitere men ɗen o yilti o hokki en ɓiɓɓe o yilti o famini en dina musidɓe julɓe allah no yiɗi on ko ɓuuri kon kadi emen o hokkori ɗum suudu ka wona o hokkori ɗum mbaɗɗateɗi o hokkori ɗum ɓeygu andite nemaji kollaɗe hoore mon ido kuntum tumande laatino ɗon aada an ko on ayruɓe on hollidirta boddi fa allah fa bayna quluɓe kum e hino hande noon o weldindini hakkude ɓerɗe moɗon ɗen ko woni ko fana ɗo ko awsi e hasraji hari koɓe haɓunoɓe ɓe weldaɓe hollidirta boddi saabu guere hum hino waɗi hakkude mabɓe ko yaata noon joni duuɓi temeɗɗe ma guluje sono kala sono guere on irtoto ɓe haɓa ha ɓe do a lannude ɓe do a wartidirde ɓe do a mulude ɓe waɗa négociation paix hakkude maɓɓe ɓe wona ɗon kadi ko yaata balɗe ma lebbi ma duuɓi guere on irtora kadi ko alana wonana ɓissa mum on no juuti seeɗa on nodday ka numéro ji ma daron ka defte kami inni on ɗon on wawa andude qissa ko sabimbini hawre maɓɓe nden kon Allah daali andite ɗum fa asbahatum allahu on dandi fa asbahatum wontuɗon bi ni'mati sabu nema makko kan ihwanan nene gotoɓe musidɓe o kuntum hari on laatiki ala shafa hufratin hiɗon e dow toni ngayka minan naari immorde yite fa anqadakum Allah subhanahu wa ta'ala on dandi on min ha immorde e yannugol e nder e kangay ka yite bi mana ɗum kamɓe awsi e hasraji alego si ɓe mayno e nder keferan kako e on wartindirgol harayno ɓe yanino e nder ngay ka yite ngal kono Allah subhanahu wa ta'ala on dandiriɓe saabu nelgol ne laaɗon e maɓɓe enen kadi tigiri yewtoɓe ka haala woota e nder lagine ɗo enen kadi tigi anditen o aya no concerné Allah daali andite kono yo musidɓe a
onon kadi andite nemaji ko Allah waɗi koye hoore mo idi kon ton tumande laatino ɗon aada an kon ayɓe ha 2009 ɗo hari kon ayruɓe hari jamanu no waɗa timbo e timde e laaɓe jamanu no waɗa préfecture nokkel kaari e nokkel kaari tawi ɗum ko ngaygu Allah weldindini hakkude ɓerɗe moɗon ɓen ka duuɓi sakkitori ɗo ɓa on yii kon añaɓe o weldindini hakkude ɓerɗe monɗon ɓe hino hande o woni nene gotoɓe kala ka goɗɗo emo yi goɗɗo ko jaɓɓoromo wawa caw ha joni woni sabu yimɓe ɗiɗo tappidiri ka circulation so yeƴƴitike tawi ko sifa ɗimmojo makko o innayi huɓɓin oto ma huɓɓin moto ma on yaha mi yarlike ko tappuɗa kon hitti wota police tawe ɗo enen kadi ande wona wakkilare men woni ko waɗi ɗum ko Allah wowini ɓerɗe men ɗen weldindini ɗe sifa no weldindiri noon awse hasraji allahu on ɓeydan en kadalika kono ni yubayyinu llahu lakum Allah ɓanginani on ɓanginirani on laɓɓini ayati ayaji makko ɗen la'allakum no gasa onon tahata duna on feway Allah daali waltakun yo laato koni min kume moɗon ummatun mofte yaduuna ɓeno nodda ɓeno waajo ɓeno waɗa bayana ilal hayri faade moƴƴeri ɗi tawon fo on wonu heɗotoɓe tawon fo on woni yeeyoɓe tawon fo on wonu ɗaɓɓoɓe laamu yoɓɓe go woni karamokoɓe jannguɓe Qur'an e sunna ɓeno nodda laamu ngun ɓeno nodda julaɓe ɓen ɓeno nodda agriculture ɓe ɓen ɓeno nodda élevage ɓe ɓen e faade gollitirgol Qur'an e sunna koni si wona ɗum aduna on yirbay koni ko ka dina darni aduna on wa ya'muruna ta hiɓe yamira bil ma'rufi ko moƴƴi wa yanhawna hiɓe haɗa anil munkari ko aña wa ulaika ɓe ɗo humul muflihuna ko ɓen maleteɓen bi mana nodduɓe ɓen e notiɓe noddan ɗum ko ɓen ɗiɗon ko hawtidira inna wa ulaika humul muflihun nas ko nodduɓe ɓen tum haray watte jili musidɓe julɓe a wata noon wadde bayana a jangga a wata jannude kadi a janna a wata wajade goɗɗo a jangga bi mana ɗum no firi en janggu labudda minal ilmi de be wakkilo ɗen ɓattoɗen kalama koɓɓen jangge wala takunu woton laato kalladina wono ɓen tafarraqu sertuɓe ko alyahuda en nasara wona ɓari ndede wahtalafu ɓe lutodiri min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu immorde ɓaawo ariɓele ɓanganduyeji ɗin ɓe lutodiri onon wota on wa'uno ɓolay ka ɓeɗo lahum no wodani ɓe adabul lette azimun mawnuɗe yawma taw yaddu ñande rawnoyta wujuhun geece goo wata so waddu ɓawloya wujuhun geece goo bimana ɗum kaka dargal fanda fa amma alladina amma ɓen iswaddat ɓe ɓawloy wujuhum geece muɗum ɗen ɗum woni heferaɓe ɓen ko ɓen geece mum ɓawloyta ɓuura fayande malaika ɓen landoɓe ma ɗum Allah subahana taala landoɓe ene onon ɗo kon ɗum ɓawlini geece mon ɗen a kafartum e on yeddu Allah baada imani ko mbawa gomɗinal moɗon ngal ɓeyna hihi ɓay yeddugol ala la hara wolugol fenade ala si hunduko ma ko wi wolay fenade tere ɗen kañum hino wolude Allah daala awa fadugu dekke al adaba lette ɗen mbima kuntum saabu konko laati ɗon takfuruna hiɗon yedda ɗum ko ɓe geece mum ɓawli ɓen wa amma alladina amma ɓen iɓe yaddat ɓe rawnoyta ɓe jalboyta wujum geece maɓɓe ne ɗum woni min Abdoullahi kala wonɗo janngude ɗo inchallahu e an o wonɗo jentade o tafsir ɗo ko enen ɗo woni ko fanda ɓe ɗo fa fi rahmatillah haray ɓe woni e nder yurmede Allah nde hum kamɓe fiyaka ka nder yurmede Allah ɗo woni aljannatul firdausil ala khaliduna ko ɗon ko ɓe luttata tilka ɗum ɗo ayatullahi ko ayaji Allah ɗenni natluha meɗen janggade alayka e duma bil haqqa saabi goonga wama llahu Allah wonali yuridu ko fanditiɗo zulman toñugol lil alamina onande tagore nden omara intérêt e toñugol tagore nden haaju makko ala e ɗum o wi e hadisul qudusi wana harramtu zulma alayya mi harmini tooñe e hoore am o yillahi ko Allah waɗani ma fi samawati kala koni koko kam muuli wa ma fil ardi e kanda ko woni konka leydi ko kanko jeeyi toromo o korte wa ilallahi ko faade ka Allah kadi turja'ul umur woni ko fiyakiji ɗin fof woni ko ruttoto kuntum allatike hayra ummatin ko ɓuuri moƴƴude e mofte ko ɗum woni enen mofte enen nela mofte muhammadum sallallahu alayhi wa sallam ko enen woni ko fanda o woni ko ɓuuri moƴƴude e mofte kono noon no mari charti ko waɗi ha on woni ko ɓuuri moƴƴude e mofte ko ɓayi onon ta'muruna hiɗon yamira bil ma'rufi ko moƴƴi wa tan hawna hiɗon haɗa anil munkari ko aña e kadi wa tu'minuna billahi ɗon gomɗini Allah alyawde en nasara kamɓe karamakoɓe maɓɓe bere fewɓe ɓen ɓe accay ko Allah haɗi kon ɓe waɗa ko Allah yamiri kon kono so ɓe yi goɗɗo no ronki waɗude ɗum ma no ronki accude ko hani kon ɓe yamirtamo ɓe haɗatamo enen noon en yamira en haɗa jaka fi a woni eɗe mofte ɗo siko gonga a wonay ka mofte nelaɗo tigui tigui jaka a wonay janngoɗo wona yamirowo ko moƴƴi wona haɗo ko boni wona gomɗinɗo Allah si wona ɗum haɗa alaka mofte nelaɗo de walaw amana hara gomɗinno alul kitab ɓe yimɓe defte ela kana hayran lahum ɗum wonayno moƴƴere wonande ɓe daari aduna ko ɓe okka kala weeli foti e teddude e luwaji e puissance ji ko woni kon e aduna
ko alyahuda e annasara hara ɓe gomɗinno Allah hara la hara on kadi heɓorayno won o adurana heɓori ni na harayno la kana hayran lahum qur'an si wowli ahi ko neɓuɗa mijitade a tawa ɓuuri ɗum ala ko ɗum waɗi so kanko Allah o daali nokkugo wa man asdagu min allahi hadisa nokkugo wa man asdagu min allahi qila ko mbo ɓuuri gongude yewtere a yeyto Allah ala donc kono ɓe gomɗinali minhum noye maɓɓe almuminuna gomɗinɓe dey seeɗaɓe wa aksarum ko ɓuuri hewde e maɓɓe kon alfasikuna ko yaltuɓe e ɗoftare wono najashi wono abdoullahi e bun salam wono salman alfarisi ɓeɗo ɓe gomɗini e ko nandata e ɓe Allah daali lan yadurrukum ɓe lorrirta illa gan sowna lorro hay tuskoy bimana ko firi watta on huluɓe wa yuqatilukum so tawi woni ɓe haaɓi on ɓe inni ɓe ƴetta e kaafa ɓe haɓa on ko fenade tan hulɓe yuwallukumul adubara ɓe huccintinayi on duburuji maɓɓe ɗin ɓe doga bimana Allah feroto kulol e maɓɓe so tawi ko gonga ko gomɗinɓe ɓe susta on dartade tumma la yunsaruna refti ɓe walletake doribat waɗama alayhim e maɓɓe adillatu hoyende nden aynama fuqi fo kala ka ɓe mooɓi kala ka ɓe tawa ɓe woni hoyɓe sarti illa bi hablin sowona ɓe jogito ɓoggol ngol diina Allah kan qur'anare Allah nde minallah immorde ka Allah wa hablin e ɓoggol minannasi immorde yimɓe ɓen mbi mana immorde nelaɗo e sahabaɓe maɓɓe ɓen saabu timmingol ahadiji ɗi ɓe haldi ɗin ko ɗum ɗon tun woni ko ittata ɓe hoyende wa ba'oɓe rutodi ɓe gadabin e tikkere minallah immorde ka Allah ha duribat waɗama alayhim e dow maɓɓe almaskanatu miskinan kako ngon dalika ko waɗi ɗum mbiyatnam ko saabu kamɓe kanoɓe laatike yakfuruna heɓe edda bi ayatillahi ayaji Allah ɗen wa yaqtuluna al anbiya ɓe wara annabaɓe ɓen bani israila goɗɗo o anda ko annabaɓe jele woni koɓe wari ɓe gayri haqqin ko alda e gonga dalika ko waɗi ɗum mbima asaw ko saabu koɓe yeddi ko mo woni yedduɗo Allah ala gollal bo ngal haray kanko hulɓinani ngal mo kanal ngal mo o gollay tu wa kanoɓe laatike yataduna heɓe jaggita laysu sawa awa kamɓe alyahuda e nasaraɓe o naali hiɓe fota hino toon gomɗinɓe hino toon yedduɓe min ahlil kitabe no jeeya yimɓe defte ɓen tigui tigui hino toon ummatu mofte qa'imatun dariɗe ñiiɓi feewi yettuluna hiɓe jangga ayatilla ayaji Allah ɗen ana allahi tumɓere jemma wahumara kamɓe yastuluna hiɓe sujjana Allah subhanahu wa taala yuminuna taha hiɓe gomɗini billahi Allah wal yawmil akhira e ñalande sakkitinde nden tawa kadi wa ya'muruna hiɓe yamira bil ma'ruf ko moƴƴi wa yanhawna hiɓe haɗa anil munkari ko aña o yusari'una tawa kadi hiɓe aɗodira fil hayrati e gollugol ko moƴƴi julde nden e hajju on e zakka on koɓe adatoɓe e ɗum wa ulaika ko ɓeɗo min assalihin wa ulaika ɓeɗo min assalihin koɓe jeeyaɓe moƴƴuɓe ina jeeya maɓɓe ɓe kontuɗen nanen wono najashi abdoullahi ibn salam salman al farisi e ko nanguitata e ɓe Allah daali wama yafalu kala koɓe golli min hayrin immorde e moƴƴere ka alyahuda yagal wo ka nder dina o ɓaɓe naati dina falan yukfaruhu ɓe yeddantake ɗum fiwigol ɗum ɗaga ka alyahuda golluɗon on yoɓatake ma ɗum ɗaga ka dina islam golluɗon on yoɓatake kala gollal koɓe golli hunde ɓe yeddantake ɓe yoɓete wallahu Allah alimun ko anduɗo bil muttaqina huloɓe mo ɓe inna alladina andena ɓen kafaru yedduɓe Allah subhanahu wa taala on daali ɗan togni nafata donci anhum maɓɓe amwalhum jawle maɓɓe ɗen ko waɗi kefeero kañum ko jawli holori wala wala ɗum wona ɓiɓe maɓɓe ɗiɗi ɗi kala nafataɓe min Allah immorde kala chey an hay e hunde ɓay ko ɗiɓe holori aɓe hayli ɗanigal ɓe wutti ɗanigal wa ulayka ɓeɗo ashabu nari kamɓe no yimɓe yiten e hum kamɓe fiyaka ka nder yite haliduna koɓe luttinte masalu ma yunfiquna misal ko ɓe woni ittude sadaka ɓe dépensa kon fi hadil hayati duniya e nder ɗa gurdam aduna ɗo madama ɓe woni heferaɓe ko honno ɓe wayi misal ko ɓe arata ɓe darnana en labutaniji ɓe darna stade ɓe darna rtg ɓe darna biroji ɓe gudorona laawi ɓe adda lekkele ɓe waɗa financement ji madama ko ɓe heferaɓe ɓe gomɗinali Allah misal ɗin sadakaji maɓɓe ko honno wayi en famay joni ko masali rihinan misal hendu fiyarano e hendu ndun sirru ndu luru asabatu ndun hendu ara wifa ndu ruyna harsa qawmin gesele yimɓe zalamu anfusam toñuɓe hoore maɓɓe fa halakatuhu hendu ndun sunna gesele ɗen ɗe suma mukko awa ko ni wayi wono woniri noon jon gesa mban si ari wawata soñude hunde tawta fo wonti ndondi ko wano noon alyahuda e annasara ɗi eedeji ko ɓe waɗata addugol lekkele e ñameteji e sanke e ko nantata e mum madama ɓe waɗali kalimatu shahada ɓe gomɗina Allah haray ko no woniri kadi ɓe hettoyta sadakaji maɓɓe ɗin Allahu akbar wama zalamahumullah Allah toñali ɓe goy walakin skoni anfusam ko hoore maɓɓe azilimunan koɓe tooñi saabu ko kamɓe yamira sali ko kamɓe haɗa sali accude ya ayuha alladina kono e ɓe amanu gomɗinɓe la tattahidu wata on jogui to bitana tan geggol timmugol
giggol nderwol o fonde cœur ko ɗum wiyete bitana foto jogi to ngol ɗon min duni kom ko wori mo onon gommi ɓe ko gomɗinde tun hanuɗa yiɗude giggol nder ɓernde kamɓe naafiqiɓe ɓen kamɓe heferaɓe e leydi nasara so yiɗeɓe ko yon yiɗuɓe ka hunduko fiyoɓe sikku ko onon on sooma noon ɓe ngaygu ka nder ɓernde woton yiɗuɓe ka nder ɓernde fi hon ɗum la ya'lunakum ɓe fandinanta on ɗo habalan tampere ɓe elonta kon tampere on tusukum ko tampere nde heƴata e mon warayde on tun e nde heƴata e jawdi mon lalnayde ni tun ko ɗum ɗon ko ɓe yelanto on si ɓe yiinde kadi ko nde ɓe addan tan si ɓe wawno si onon o yi on jogitoto ɓe giɗo haray on perdi wadduɓe yelike ma anittum kala ko tampinta on ko ɗum tun ɓe yeeli ko ɗum tun woni ko ɓe suwetti ka Allah qad badatil bahda o gomɗi ngaygu gum feeñi min a faami laka kundule maɓɓe ɓe suuɗali hiɓe año hiɓe feññini awale hoore ko ɓe feññini ngaygu kon fof o ma tukfi koko suuɗi kon sudurum ka ɓerɗe maɓɓe akbaru ɓuuri mawnude di ko ɓe feññini kon qad bayyanna lakum al ayati gomɗi men laɓɓinani on ayaji ɗen in kuntum so laatke taaguel no hiɗon haqqila ko en haqqiloɓe Allah waɗi en haqqiloɓe Allah daali ha antum e ono ulai ɓeɗo alyahuda e annasaraɓe onon ɓe gomɗinɓe ɓe alyahuda annasaraɓe tuhibbunahum hiɗon yiɗi ɓe hiɗon hittini fiiɓe hiɗon ñentina ɓe kamɓe noon wala yuhibbunakum ɓe yiɗa on ɓe yarlaki on ɓe falƴitaka ka waɗa ɗon wayla ɗon wa tu'minuna bil kitabi hiɗon gomɗini deftere nden kullinde fop mayre kamɓe kadi hiɓe yeddinde fop mayre ko honɗum yiɗan ton ɓe wa ida laɓukum si ɓe fotti e mon ka hunduko galuɓe namanna min gomɗini ko enen on ɓe fenayi wa ida halaw si ɓe ruttike ɓe weddudi kamɓe tun wa ida halaw si ɓe weddudi kamɓe tun addu alaykumul anamila ɓe gatana on guƴe kolliɓe minal gaydi immode kamoni hammone min inni ko enen on kono habbe ha min heɓana occasion ɓe gata hondu ɗum mone min jiiɓa yo min huwa on ko luttete fillede donc wota en jogui to ɓe guiɗe onen kadi ɓulo haalanɓe mutu mayde ɓe gaydi comme e monemo monani ɗon men on heɓata feere amen inna allaha no allah alimun ko anduɗo ɓe dati suduri gunduji ɓerɗe ɗen in tamsaskum si memi on hasanatu moƴƴere seede ɓe yiɗa on tasu um mettaɓe ɓe wawa fintodi finto soppi mone wa in tasibikum si heeɓi on noon sayi atun bone aha yafrahu ɓe welto noon ɓe wewla ɓe wawa colol ley wowru mbiha saabu bone heɓuɗo on ayi onon kadi ande ka jogito ɗon ɓe wa in tasbiru si tawi woni on muññike watattaqu on huuli Allah la yadurrukum lorrata on kay ɗum peejo maɓɓe ɗen chey an hay hunde si tawi woni on muññike on huuli Allah he jaka ɗiɗiɗi ko mananko jaa hijabu ɓuura muññagol hula Allah subhanahu wa taala ɓaɗon haɗa ɓe ƴetti garante o dandan peejo maɓɓe hijabu ala ko ɓuuri ɗum yo Allah ɗen muññotoɓe waɗa en huloɓe mo inna Allah nden Allah bima yamaluna e dendendangal ko ɓen gollude ko mo heeton ko hoɓutuɗo wa ida gadawta ya Muhammad hiɗen natande ɗo fi guere uhudi o ɓissa makko wonɗen natande ɗo Allah daali anditi tuma nde dawaynoɗa Muhammadu tuma nde dawnoɗa min ahlika iwɗaka ɓeygure ma nde Madina yaltuɗa yahuɗaka guere uhudi to bawiwol mu'minina tawiɗa kilasa ɓe gomɗinɓe maqaida e darorɗe lil qitali wonande hawre nden ƴetti capanɗe jowawi ɓe kande hoore fello waɗi amir maɓɓe Abdullah ibn Salam wallah Allah samin ko nano alimu ko anda saabu gollal excellent wal kelɗugal ngal nelaɗo waɗi ɗongal tawi ɓe Allah subahana taala andintina ɗum nelaɗo andintene ene mofte anditi Muhammadu tuma nde dawnoɗa ɗum no dawine ƴewɗa kilasoɗa ɓe gomɗinɓe e joɗorɗe kaɓe hawre an jooɗo ɗo an daro ɗo an ɗo ɗum no kilasine mana ka mantugol ɗum weltano nelaɗo idi hammat anduto tuma nde himmirno mbimana tuma nde eɓɓuno e taifatun fedde go'o anduto tuma nde eɓɓuno ko ɗum woni fedde go'o awa minkum taifatani fedde go'o minkum immorde e moɗon onon julɓe ɓen tigiri wona woɓɓe goo anditi tuma nde eɓɓuno fedde go'o immorde e moɗon naam hiɗen ka tafsir musidɓe julɓe ko ɗin feddeji ɗiɗi tigi wonɗen darude inde muɗum ɗen ɓaynelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam fokkiti ka guere Uhudi e nder ko ɓe yahata kon feddeji ɗiɗi ɗin ɗon eɓɓino hulugol few jiiɓa julɓe ɓen kowoni ɓen ko banu Salama wa banu Haris
banu salama banu harisa ko ɓe woni ko fanda ɗin feddeji ɗi anditi tumande ɗi eɓɓuno minkum konole ko jeeyaɗi e mo an tafshalande ɗi sertata e moɗon ɗi yilto kono wallahu ko Allah waliyuhuma woni giɗo majji on o tabintini ɗi ha ɗiɗon ki yiltade o ande Abdoullahi ibn Ubay ibn Salul ra'isul munafiqin o yiltoduno e fedde buy ka jihaati nelaɗo buusuduno yimɓe buy kono hewtugol maɓɓe tawi heddike seeɗaɓe yeeyi ɗon ha ɗiɗo gori ɗiɗi kadi faala sertude e nelaɗo kono Allah tabintini ɓe walallahi ko Allah falyatawakkalil mu'minun on ko gomɗiɓe ɓe hani holorde Allah daali wala gada nasarakumullahu gomɗi Allah walli on bi badirin ka badirigoy 110 hino foola wulure Allah wallu on ɗon wantum tawi onon adillatun ko on seeɗaɓe ko on fanɗuɓe ko on hoyɓe hari nden ñande kono o teddini o enen kadi mi torke ma Allah ya hayyu ya qayyum walliran ni min Abdoullahi kala min e fedde anden e julɓe hedditiɓe ɓen e hoore ayɓe amen ɓen fattaqullahu le Allah la'allakum gasanon tashkuruna o yette nemaji makko ni idi taqulu ya Muhammadu anditi tuma nde wi'anayno ɗaalil mu'minina wonande gomɗinɓe ɓe he ka encourage ugol ɓe weltina ɓe wurnita ɓerɗe maɓɓe ɗen o wi'uɗaɓe ene alan yakfiyakum e yonali on e gaynanali on e haarali on an yumiddakum rabbukum nde joomi mum ɓeydirta on bi salasati alafin guluje tato renfort ko wallito on minal malaikati immorde e malaika ɓe munzalina jippinaɓe ɗum yonali on bala o e ɗum ɗo yoni ɓe jaabi yoni Allah nelaɗo maki awa in tasbiru si on muñike wa tattaqu on huuli wa ya'tukum ɓeɗo aray on guluje tati malaika min fawrin immorde heñade maɓɓe immorde hittingol maɓɓe hittinare maɓɓe ko wallito on haada o somuɗo o montan yimɓe ɗo yumdidukum rabbukum joni mum ɓeyditani on bi 5 alafin guluje yowo malaika minal malaikati immorde malaika musawwimina mandinaɓe ko hino wallito on e hoore onon yimɓe ɓen 113 ka gere Badil sabaɓɓele no confirmi ɗum ono Aba Talha o inni e wo ka gere o huti womi fokkitayno soppude goɗɗo minaɗo ha mi waalo tawa o yayani mbimana ta goɗɗo goo soppimo haranami tawa noon wona julɓe ɗimmoɓe am ɓe mbimana ko malaika ɓe woni ko fanda ɗon ɓe jippi ɓe waɗi renfort mo sawimina koɓe mandinaɓe ɓe fof maɓɓe tawi kamɓe malaika ɓe ɓe haɓɓi lincoye boɗoyi ka hoore maɓɓe ko noon tafsirji ɗin wiiri e homa jaalahullah Allah waɗirali ɗum jippingol ɓeɗo malaikaɓe kono wallito illa bushra lakum sona weltingol on tun saabu naɓe jogui polgal ɓe wawata on folinde ko Allah folinta ko fitoyo ɓerɗe mon ɗe ñiiɓo ayi wallitatuma inna qulubukum ɓe e fiyo ɓerɗe mon ɗe ñiiɓu tabbitatat ɗum yeyi ɗe mari goyi renfort ɗe mari ko wallito en malaika ɓe no gata en huulu ko fof noon sino si wona ɗum waman nasru ballal ngal wona illa min endillah sona e modde ka Allah goy al azizi teɗu ɗon ala kimi yeñi ɗo so jippini million malaika o tawniri on onon julɓe ɓen si Allah mu yaali on foolu on foolata yo yimɓe ɓen gomɗin hoolo koddori e Allah liyaqota fiyo Allah taƴu ko waɗi ɗum ko fiyo taƴu awalegoy ko fiyo halko tarafan fedde goo min alladina immorde ɓen kafaru yedduɓe aw yakbitahum ma o foolaɓe alegoy o waɗa ɓe foolaɓe ko ɗum woni folno mbimana ko fiyo Allah halko e fedde heferaɓe ɓen ɓe maaya ɓen ma awalegoy o waɗa ɓe foolaɓe ɓe doga ɓe hoota ko ɗum woni hara koɓe foolaɓe ko ɗum woni yakbitahum on fayanqalibu ɓe ruttoɓe hoota khaibina koɓe perduɓe laysa laka aw alanama latanakima mara droit min al amri immorde fiyake ɗen shay'un hay hunde ko gotel e piiji ɗiɗi aw yatuba Allahu alayhim ko goo Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓaniɓe tububuye maɓɓe on nam Allah subhanahu wa ta'ala o daali e ko ayyo Muhammadu ɗum ka batte gere e nder gere on Allah daali laysa biyadika tawbata wal adabu Muhammadu wona ka juuɗe ma woni lettugol goɗɗo wona ka juuɗe ma woni yaafagol goɗɗo in tadu alal munhazimina yawma uhudin e min arrumati wa gayrihim bimana ɓe innin e tafsirji sababu nuzul jippagol o aya sayyid nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kuntuno hooreɓe heferaɓe ɓen o tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah halkuɓe fof ka gere Badil ta goto e maɓɓe busta goto e maɓɓe huutu Allah jaabinno du'a on kono o jippini oɗo aya ka felugol mo imi amara dey fiyake immorde e piiji ɗin yo Allah waru goɗɗo
yo Allah lettumo ma ɗum ɗo ma ɗum ɗo ɗum ala ton si Allah no faala o jaɓano ettuko wiye si omo faala o letta ɓe fayi noon saabu kamɓe zalimuna ko ɓe toñi ɓe ko antor ɗiɗo ɗiɗi ko wodanma ko haɓangol dina kam kono noon Allah jaabi no du'a on ajjul ɗo si kefeero o ma nafiqijo on ɓiƴima ha feƴƴiti a tawi si feƴƴi ɗo ko dina kan suta ɓantu juuɗe ɗen toroɗa Allah ko sunnanna baɓɓen noon walillahi ko Allah waɗanima fi samati bi kono konko kam muli wa ma fil ardi kono konka leydi yaghfiru himo yaafo liman sha ɓen ɓe yiɗi yaafade Allah waɗen jeeyaɓe e maɓɓe wa yu'adhibu himo letta man sha ɓen ɓe yiɗi lettude wallahu Allah ghafurun ko yaafotoɗo rahimun ko muññotoɗo ko muññiɗo ya ayuha alladina kono ɓe amanu gonɗuɓe la taakulu riba taw ñaamu riba de riba ñametake riba no harmi no feƴƴi de sa wiyede riba no harmi adu afan cowalle mudaafatan so waaɗe woɓɓe goo noon sikka a ɓa si riba o woni seeɗa wonaali cowalle o haray harma ɓa Allah daali ko taw ñaamu riba cowalle riba on so woni 25 franc woni cowalle wattaqullaha hule Allah la Allah ko mo gasa noon tuflihuna o malnoyte Allah yo en maloye wattaqun nara hulonge yiite Allah tingue o iddatto mara nanguelel kafiri noon ande heferaɓe yiite jahannama wona huuɗo e